jednoj činiji pomešati najpre suve sastojke, bademovo brašno, speltino brašno, prašak za pecivo i so. Zatim dodavati tečne sastojke i sve dobro promešati da se smesa ujednači. Pripremiti kalup za mafine i sipati po kašiku smese u svako udubljenje pa poravnati testo. Staviti da se peče u zagrejanu rernu na 200 stepeni od 15 do 20 minuta. Za to vreme iscediti pomorandžu i u sok dodati ostale sastojke za žele. Sve promešati i staviti da prokuva. Kuvati 2 minuta na laganoj vatri. Pečeno testo za Jaffa keks izvaditi iz kalupa na tanjir da se ohladi. U kalup sada sipati po kašiku skuvanog želea. Žele je potrebno ostaviti da se ohladi i stegne. Otopiti čokoladu kojom prelivamo Jaffa keks. Ohlađen žele poređati na testo i svaki komad premazati otopljenom čokoladom. Ostaviti da se ohladi pre služenja.